Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo top 23 zanimljive i neobične činjenice o životinjskom svijetu. Pa krenimo na video. Da li ste znali da mačke proizvode više od 50 različitih zvukova, a psi samo 10? 2. Jezik kameleona je čak 2 puta duži od njegovog tijela. Broj 3. Ne samo da konji spavaju stoječke, već mogu provesti i više mjeseci bez da legnu. 4. Slonovi su jedine životinje koje ne mogu skakati. Broj 5. Krtica može iskopati tunel dubok 70 metara za samo jednu noć. 6. Nojevo oko je veće od njegovog mozga. 7. U Novom Zelandu živi 17 puta više ovaca nego ljudi. Broj 8. Komarci će vas više gristi, u stvari bosti i ubadati, nakon što budete pojeli bananu. Broj 9. Afrički slonovi imaju samo 4 zuba s kojima mogu jesti hranu. Broj 10. Puž može spavati 3 godine bez da se ikako probudi. 11. Nakon što se gusjenica pretvori u leptira, živi samo 1 dan. Broj 12. Kraljica termita dnevno može položiti 30.000 jaja. 13. Prvi predak konja živio je prije oko 52 milijuna godina. 14. Sivi sokol je najbrže biće na zemlji i može letjeti brzo do 320 km/h. Žaba, otrovna strijela, ima u sebi toliko otrova da može ubiti 2100 ljudi. 16. Omiljena hrana velikog afričkog cvrčka je ljudska kosa. 17. Rika lava može se čuti i na 7 km udaljenosti. 18. Muha živi oko mjesec dana. 19. Žirafe ne mogu vidjeti narančastu boju, no ipak mogu vidjeti sve ostale boje. 20. Dupin ima 260 zubi. 21. Električna jegulja proizvodi strujne valove i do jačine 650 valova. Prostite, ne znam kako se to izgovori, tako da mi nemojte zamjeriti. 22. Deve imaju troslojne očne kapke što im štiti oči od pijeska. 23. Iguana može zadržati dah čak 28 minuta. I ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da ste naučili nešto novo. Ako vam se video svidio, molim vas like, sub, share. I molim vas da me podržite. Evo imam 170 subova, puno hvala svima koji me podržavaju. Valjda vam se svidio video i nadam se da i valjda znate sad nešto novo, pa bokić.